Gapota kanayon tayo nga agon online mas ado ti agdengdengeg adda imay nga maysa nga mangisursuro dita NLPSC kati isursuro na dagiti linglingwahe nang runa iti Ilocano ta ado ti wrong grammar tayo nga os-osaran tayo. Ti umuna nga maibasa kumaday jay ta bawel consonant combination ti umuna nga maibasa nana ka maka wrong garo di grammar tayo na daduma although agkakaawatan tayo nga maawatan tayo matarusan tayo di jay ibagbagat itong galmaysa uray no wrong grammar di jay ibagbaga tayo. Kastamot uri dagita Amerikano kada kwa nakarkaro pay ang agkakaawatan dalat tata isugaro ti pagsasauda kada tayo met no iti formal Ilocano adu dagitay madiji bagbaga tayo isugaro nga saya aton tayo nga basaen sa adalon tayo ke ngem agkakaawatan tayo latta ti number 1 nga sakit nga ibagbaga tayo datay nga Ilocano expression tayo no kumano na pang kayo nakikristo rey kunam kumano nagkita kay kabigatan na kitaeng katatay ngem di ka makita. Talaga ang analyze madi kitaeng katatay ngem di ka makita ngem di kitaen kasla berberuken ka ngem di ka makita ngem agkaawatan tayo tano kumano kuna tayo ke ingkay man kitaen ni amayo nya makiinom ko man napan nakiinom tabartek nga amada ka ingkay mangket napang ko man nakisementod ta yan ti project ti ako life di maagawi dan ti bartek naka ingkay mangkitaan ni amayo kayat na nga sa undi jay ingka berukanen ayabamon ngam ti literal ingka kitaan di jay kunamlaan awam mo inobram kanya serbina nga napamo kinita no awam mo ti inaramid mo kalaga siya iso nga ingka mang kitaan ni amayo kunatay kuma kayat na nga sa uwan ingka birukanen ayabamon ingka birukan ni ading ingka kitaan di adim no ingka kialaanen kalaga siya kuma na unag ngem da tayo no literal haan iso da siya pagsasao tayo nga kitaan katatay di kamet makita nung kinagpayso nakakabsat ka iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo ka adu dagitay kitaan tayo makikita tayo ngem di tayo makita adu dagitay banbanag nga makikita tayo ngem haan tayo nga makita nga kayat na nga sa uwan adu dagitay banag nga maararamid ngem haam mo mabigbig haam mo maapresyar haam mo madlaw dayjay madina haam mo madlaw negative ken positive dayjay. Nas pangarigan ko agbesi kayo aggayem kay ti uray lang nga natayo talaga nga itid na no adda pagsayaatan ikkan na kayumet kasla agkabsat ngam uray imarmarites na di ka arroba na hamu madlaw nga marites di aramiden na ta bes mo nga rodhaan agapot agbesi kayo adda maasawa na ngam agdudugyot lang amin na angdod lang amin nila kay na makitetext mate ngam gapot agbes kay ngamin haam mo mabigbig di madinga aramiden na or adda magking ka saggay sa kayo ka haam mo kuan nga dildillawon ta apay ori makikita ta dua kay ngarod adda ko makatarak na nga mang sulat ni kapitana kumayaten ta naikat data katarak adda mang mga ramid kanya tayo abulsek iso nga ti negative side no daddo mauri makitkitam nga madijar aramiden na gapota mamati kanyam agtalekking ka agtalek ka magkanya na mayat ti relasyon nyo no daddo mauri makitkitam nga madijar aramid na adda katarak na nga haam mo maiturad haam mo madlaw nga madijar aramiden na ta apaya kalubam nga rod adda katarak na nga madi iso dijay bias mo iti positive mat adda mo ila bias tayo ti tao adu mo ti katarak tayo no daddo mga apot kadagiti kinapudno nga anya dayjay di ka arubam uray nila kay mo ikarkarigatan na ti agsingpat hamo mabigbig apaya linuko na kangarod na minsan
DJ bias mo, iso timang pagbalin nga mo makita DJ ar-aramidan na. Uri ni ay abalayan mo wano ni kumarem, gaputa di damo nga pa nagkita yung medyo madi. Uri agaramid to na imbagan kasla da katarang na nga narigat mo nga mabigbig. Hamo makita di kinapudno. Nadabayas mo, di may nga taon ka, alaha mo di totality di inaramid na nga nasaya at kaham mo makitan, ti makitkitam di nagkurangan na kenyam gapota, haan na ka pinagustuhan, tas ika nga ron ti taong ipakpakayat mo ka, handa ka pinagustuhan ka, madiday ta apaday. Hanan makita di totality, di kadakkel di aramidan ti may nga taon nasaya at no adda milat ko na tayo dayan, katarak na di di jong ko na tayo anya mang pagbalin kada tayo nga bulsek bayas ada bayas mon wala saan nasaktan kan inapot na katigura uray ka sa ano ti panangaramid na nasayaat madilata uray ka sarsarita na ka natamnay di sa saritaam uray padigwan na ka hamusid sida tabaka mangkukulam madangarot bias mon. Dagiti bias tayo no nasaktan ka, naliputan ka, haamon nga ammo nga ayaten uray no ko kaya nati agbaliw, uray kayat nati agaramid ti naimbag, uray karigatan nati mangpalintig biyag na ay awanen. Naramid kanya kon dagiti mangpagbalin mangapot kanya tayo nga agbalin abulag. Uray ti pamati. Ori di pamati. Narigat nga agro di pamati. Isugurod nga kung kunak. Ori dagiti akulait ka inikak idati paglualwan. Sa apaya damor nga nakabaybayag ka nga akulait no dadumang ka isugurod nga ikatenda no daduma ida apaya adda bayas dan nagado nga seminar nga napanakon. Nagado nga padi nga napanakon. Ori mo't ada kayo nga leaders. Nagado pa di nga nagserserbyakon, naglablabaak pa iti bripda. Ammo kun data into no adda baro nga knowledge nga maibaga, adda baro nga panursuro nga naibaga, hammo kayaten bias mo dayayan. Iso ngono daduma, di ko na tayo nga damor nga anya ti pangawag dat English dayayan nya. Familiarity bridges contempt ko na dayayan nya. Ngamahan lang nga dayjay no daduma no daytay adu dayjay ti ammo tayong ka adu tina ituon di ulo tayo nga laingan haan nga mabalikogan adda bayas nan nabulag tayo iti baro nga adalen so dagito agin lalaing nga kuna tayo so nga dagiti akulait inikak pa iti pagkararagan da lano ammuyo ti agserbi very good nga masapol nga agkararag kayo. Taha nga amin nga mangisubsubo ti bagi ni Kristo makatao. Baka mo tabagbagiyo ti serserbian nyo. Haan nga amin nga gibasa ket para kin ni Apo Dios baka mo tabagim ti ibasbasaam nga kasla datantanok na bahayas mo laeng di jay. Ngayon dadamo ka pa ilang elektor siya nakabaybayaga kon. Kawang nga rod agretire ka ko man hanggang nga rod nga kwa. Hanggang rod maisuro. Not the meeting ka ay amok dagitanjak nga umayon. Gajay dagiti haang nga manglukat hang aglukat di baro nga knowledge ta apaya ipagarup na nalaingan dagiti mangpagbalin ka uri ti na espiritual nga panagbiag tayo uri ka di pa nagkararag tayo no daduma tirigat na umad adu di ammo tayo nga nobena umad adu di ammo tayo nga kararag lumalaing tayo nga agkararag ala agbaybayas tayo met kaslamot panaghusos gamong ka nakadakdak sa amin nga kasisaamon kaslamuno amin nga kasisaamon kasla awam mo ti Diyos kanyadan kasla si kamula ti ayan ni Apo Diyosan addang ka na isalakanin dagijay haan nga literal ngam no daduma dagiti ti mang pagbalin kada tayo abulag hantay pa mabigbig nga agtrab-trabaho ni Apo Diyos iti sabali ipagarup mo ko siksikalat pagtrab-trabahuan ni Apo Diyos apay binukbukudam ta Diyos anya ka man naging bubukod haan ti Espiritu Santo ka agtrabaho ka datay amin adda kanya-kanyang laing kanya-kanyang karisma kanya-kanyang talento nga inted na
Kani pagarup mo kasiksik ala pagtrabawan ti Espiritu Santo, di Diyos kan. Haan Haam mo ngamin mabigbig dagijay sa or dagiti laing ti daduma, talento ti daduma, dagiti espiritu ti kinasirib kada amin nga adda ti daduma, haam mo mabigbig no, dayan nakabulag ka garod. Adda bayas mo, gapo ti kalaing ti training mo, kangato adal mo, ka amin-aminan Isong ano daduma, napintas lata nga palpalagi pantayo, kadagito'y duwa nga bulsak na pandakin ni Apo Jesus. Anak ni David, kaasyan na kami kunada. Amoy timbagan ni Apo Jesus kadakwada. Patsin nyo kadi amaramid ko daytoy. Wun Apo, patsin mi. The faith. Tim mo na nga step dadya ka dadya tarigagay na nga napankin ni Apo Jesus. Humility nga napankin ni Apo Jesus. Inacceptar da nga bulsak da. Napandakin ni Apo Jesus. No hamo mga akseptaran da kinabulsek mo na spiritual man, relational man, iti pamilya man, uno anyaman, dahil nga kinabulsok no hamo nga akseptaran nga umuna haang ka maagasan. Gusto nga akseptaran Apo, ti kinabulsek ko ka natangsitak. Apo, ti kinabulsek ko ka ado tinagadalak. Apo ti kinabulsek ko ka napno tigura. Apo ti kinabulsek ko ka nakaparparamagak. Anya lakit taparamag yun aya. Uri katarupam nga napintas padasa mo iparamag makrimate kanto adaya rupam no dapuka. Nga talaga mo drawing at tarupa yun numatay kayo ka mata. Ngiwat ado ngiwat idakdakil kunto ta barites kagarod kalawaag to yung drawing na iya dapom. Yeso nga awan ti karbangan tayo nga no ti kinabulag mo ka di jay sakit tinakam ta na biktima ka. Anya ti kunan ni Apo Jesus mamati ka kadi. Amoy ti kuan nga ti humility di kinapakumbabada panangawat da nga bulsek da. Napandagin ni Apo Jesus. Iso nga ti umuna ti step ti panakaagas ti milagro akseptarem. Dawatem bigbigam nga da pagkapsotam ngam no natangsit ka anyang rod maagasang ka ngarod no apang ka nagpa-check up ka awan sakit ka nangato ti kolesterol mo haan ipababaktaw lamag kanya kon dati ka nangato sugar mo haan ipapili mo meta mo maakseptar na ang maagasan na isa dayjay may kadua anya ti kunana the faith nya panangakseptar nga da kurang tayo may kadua di pamati kunan ni Apo Jesus patsim ka di nga kabailak nga ramiden daytoy won Apo the faith di panamati tayo iti bilag ti Dios nga duma ka uray no adda akseptaran tayo nga adda pagkapsutan tayo adda kasapulan tayo ngam no duma ti kurang tayo kadiyay panamati iti bilag ni Apo Dios no duma ka aramadan tayo ti bukod tayo nga laing bukod tayo abilag bukod tayo asiglat bukod tayo nga diskarte ngam hantay nga ammo nga agtop-topak ti grasya ni Apo Dios kasla ko madito parokya tayo nya padpadasen tayo Apo agsulisit kami man ag second collection kami man bukod tayo nga diskarte daya apaya adda kasapulan pagammon addalat ta itidnan anya ammo nga bigbig daya nga grasya ni Apo Dios nga beyond our skills and knowledge at da grasya nga agtupak iso nga hantay ko maunay nga agrilay iti bukod tayo alaing kinkabailan namnamaen tayo latta ti grasya ni Apo Dios kamaudyanan na celebration anya ti kunana daytoy maaramid nga rod kada kayo naawat dan nya anya ti kunan ni Apo Jesus haan nyo ibagbaga kunana nya pinaritan impaganetget na nga diyo ibagbaga di celebration kada ko adahang nga mabalin si kamammet agpalpalama ka di kalman pagamon nakakita ka di kakitapan ibagan makakita ka kasta magayam tarupam ako daklaki di bulaga kuno napintas ka managuyaw ka magayam tatamakita ka haamot kasi mo laeng si kadayta nakapinpintas ka di Facebook kunana kitam ti personal ka nagkarkarupa ta magayam kanagpintas mo ijay Facebook kasi mo't ada dagiti bulsak nga duwa narigat asi biyag damet kunan ni Apo Jesus haammo hanyo ibagbaga kuna dangam si kamammet bulsak ka no mano atawon mo no saan indakdakkel mo bigla nakakita ka di ka kitapan iwaragawagan
Di ka kaapan iwaragawag. Kas di mutlakan niya tayo. Inagasan na ka ni Apo Jesus. Inikat na amin niya problema. Inted na dagiti ka sa pulam. Di mo kat iwaragawagan. Malapdan na kangarod nga mangiwaragawag ti Diyos iti pusom. Kas ano ti celebration pa nang iwaragawag, iji aldaw nga panagbiag tayo, no pinaraburan na ka, agsingsingpet kan saya ate mo. Nainikan na ka ti maikadwa nga gundaway, agsingsingpet kan saya ate mo. No pinarinaan na ka ti kolesterol nga nangato, wano, diabetes, wano, in-stroke na kabasit ta medyo nagpiwis kabasit, kinaka-recover ka, agsingsingpet ka, ay kaibigayam ta ka, aroba mo, no, daiyawid mo, hamugamin bukbukudan. Ibat siya mo na, dagita ka aroba mo, di karo nang arod ka, naatake ka lang arodan kasi kapay lati, no pa nagisuputan kasi kapay lati kalaingan, awanin, adi dyan arod ti kunanan, no, di celebration day jay. Ninikan na katigong daway nga agserbi pa ilakan niya na, isingsingpot mo na, nga amin nga nayat nga nagserbi ka na paraburan. Haan nga amin kiinikan na ti talento, day ta talentom, itulong mon ang nasayaat, haamon ang pagtangsit, haamon ang pagkarit, haamon ang imot. Haan nga amin na ikan ti laing nga agserbi. Adadagiti mayat nga agserbi, handa masango, adadagiti mayat nga agserbi, ore inawis da, haan nga mabalin, adadagiti mayat nga inawis na nga agserbi king kuana, nga talaga nga, jak amuno anya tirason nga apay nga mabalin, ka, naikang ka ti paraburan, alagsingsingbat asaya ate mo haan mo nga abuswanan, daya nga iso nga dagiti celebration, nga dagitoy nga kakabsat tayo nga bulseken idi ni naawat dan inwaragawag dan ni Kristo kas di mukingkan naparaburang ka nga ruden may karon na ka padi kan nakapaspasaw ka paylaeng pulektor ka nakatangtangsit ka payla akulait ka nagbuakaw ka payla mother butlers kan apo di ka magsoksokatan kanya mo pa laham mo na nasayaan haamot nga DJ angam tiga ibagaan aka na napili ka nga ruden na ikang kagundawayan iso DJ celebration ti biag saya ate mo laing mo